Uwe Rangbah ya baju tip kerteng, bat sing kerteng kamu barit, ulam saujur kamtam nak benta juga kejat. Hamba kawai ke Bolero pick up, kabaya na selong syagawati. Kelas selat kan sengkesan yu hamar bapai ke senang Mawdiangum, kawasan dapat rum nong po. Letu makani ke jengja kalau jah ke pos prasafo jan miet, hak pol bodo Rangbah udang menjam na silang mereka ni kali Bolero pick up, kabar penherstet mah kelas selat yu hagatai ke jaka. Kipai ba kibri iya te gejengja kelai rap yu Rangbah bat penkit no akikali bat penkit no yu siapa hospital ban yo ya gejeng sumar. Hadi kata pak lawan payu usaki pulit traffic jangan nang po. Kini ke kali Bolero pick up kepada nombor ML Katlai A wisau nyo kendai. Iaitu bau driver ulah pet nak ke jaka nak gejeng thong jang kipai ba. Hanya hamar bapai hajan kalat police station jangan nang po ulah ino te kali bar ulah pet bak no sendan ya ladi. Kipai ba kipai syang ha kete surak lapan pau ke jeng sokya ka bajur nama ke jengja ki bakum kini ki jan ka por syakapor kam tam nak cepen hairstyle ba kanyang nyak klomar ba kanyang nyak turmur jeng ki driver kali.